ugiye kureba ibintu bya mbere by'ubuhanga byakozwe n'ikiremwamuntu guhera isi yakaremwa, harimo ibintu byinshi twavuga. Urugero rwiza, inzu ya mbere ifite metero 429, Burj Khalifa iherereye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu mujyi wa Dubai. Uru ni urugero rwiza rw'ibihangano byerekana ubuhanga ikiremwamuntu cyaremanywe. Gusa aho twavuga Burj Khalifa, ntitwakwibagirwa Great Wall of China. Urakaba ari urukuta rurerure rwubatswe imyaka irenga 2000. Urukuta ruherereye mu majyaruguru y'Ubushinwa. Uru rukuta rwubatswe n'umwami witwaga Qin Shi Huang. Uyu nguyu akaba ari impera wa mbere w'Ubushinwa, hakaba ari nawe mwami wa mbere atangiye kubaka runo rukuta hagana mu myaka ya 770 kugeza umwaka wa 476 mbere y'ivuka rya Yezu. Urukuta rumaze imyaka irenga 2000 rukaba rukiriho kano kanya. Ushaka kumenya inkuru nziza, kora subscribe kuri Orson TV ubundi ugire ibiganiro byose bicukumbuye bicaho.